Tantang chiang vui ipapasemin panin tahen. Ami siang tho consecration service ang pe tejo si tuma ipapaseli mangpa Yesu Krista par hamon na nabon watong nung tahen. Mudam goya hatum dang isep kompi TLC te hin adang dang ten hin Bishop consecrate anabol hi somle tuana somle sagi somni chichiang tan hita a MLC peto ngala hina a again kill 2009 a Bishop consecration inabol ko ana peto in 2024 a fourth consecration program sampai numtawa pasir hatonten piding a kami ki kelto zelding a leader ki kelto zelding a Bishop consecration inumto din hiya kapet alam dang iloi ito din ito consecration adan ibol to aban ibol to ule ang hiya silhi change without change mo ihel na umlogin ma kanto na sal hagaw si hichi again roma tudungzong it may be the first time amasa pento hedinga new elected leader installation cheese only imu panawding kangai to ina ki terjerwa there is a change just depending chi peon तुम ना किने पीनी तो ना क्यों नहीं पही जेल इनाले कोई लीडर अमाउ के बाकी से दिन अल्लाह तुम्हारे अपन से पंदी थी तेन खजम इनुसिए लोगों तो ना की है मोइन लमकाय मो तो उच्च पे नहीं इधर लोग ही थी मैं क्यों ना महापारम पे last assembly installation program दी चा कन again assembly ना बोलते Jensong tunggang tu pengen tu dana tu ke ko ye chi centawa amas na mau ke pula na ni magen consideration go amasan for bishop dinga mikila pasena na te even ubdo ke bitan ding salawai mai ibita ke salawai lokala ama akipanahi administration ama chief functionary hi paching le kete moderator masa salwana mo chekha ni clarification ko ya ama nominal head ahi na chief functionary to ki balona angi pya to in upa zamzalam 2024 aparatur sistana moderator abana deputy moderator din line telo upati gaujala tungnu din hoibai abana director of ministry din line telo Reverend Gilswantan din hoibai abana paselmi pite line telo director of mission din line telo Reverend Kamil din hoibai Namuin mau tine pula nazon yezo tawi laisen ko simen tongkat pasentu ikumle to ura to mi adin iter thon kharna bunga tangni apa tangni kan iter thon khar bunga tangni apa tangni kan gawi Nalau pasien belam por unte cingoi un alo thelo hi je heloin nau je u izo in kunadi lo di je zong heloin sebin kilom na in izo pasien no te hin kip sa te tunga
Ilian sa lawin. Bilam honte en ton ding in umzo wale bilam pulen pen kila aching atul thelo tupina mangku sang ding mo mapan tung mo sa en mampa ko pina bai papasien ngamung vai gon teu Yesu tuli so adibena consecration borna MLC hatumlo ona apar tami program simding ang kalson te jose happy tan hingin saule chanchan kam che rahe atom dang ang pante teng teng MLC minidote to se na chibai tin bolinge पांगे तो बोले इलाही से तो सिम ना ये चेंग नहीं एक्सप्लेन अब मैं नो दू सिवा नलवा पसेन बिलाम उमते चिन हुई उन अच्छी माया चिन हुई जिन को अमो को बिलाई बिलाम उमते युगी चीज़ इलाही से तो वे अंगिल चेंग नहीं बिलाम इसी चेंग bila miti cheng la lai sen thoi mu ma ba mi no amau anaki en ko thei lo ke ku ganta te la a mo livestock te la a bila ahi ye che bila ganta dang te mau bin ko thei ato na a kumi ding pen kingai sum thei oi ni te to mi hu bila ekiba nau ahi chi ये ऐसा नहीं तो चिबंगा बिलामते इनकली हिना आ इलाई सें कोविन अंगेन के ना आ अलो थेलो अहिजिन अलो थेलो अहिजि हिलो इन अलो थेलो जे इन not just a normal duty timo bahe mo pona mai hilo in bilam te ko na pe mo pona mai hilo in nang ma u na to pasena ti na ki tu lu na ki na to na bilam te na ding hi chi ilai se to agia hi bishop ka bale mudre to ka dhai to ka be atwa me ahi na hilo in ilai se to agia cho ke mampan tamidin media hat he chengin kina ahi that's my job my duty ke ahi ki mopon ahi chia alo telowa ki pie zona to mina set na ko ilai se to in ane hi ye kya cheng montene gen kiya hai no ma punnadi hilobin not your own profit mo benefit hilobin leader hi na pen hi kema personal me na din a ngai to na pen ko lai se to bi ani kin hi chi kunin persentate ni sama persen ni to ko bimal patum nang hilobin iman me na hilo hi chi ilai se to ang ge nahi Munadi lau dei zo hilo in sebdinga kilo izo unna na siam na pen kilo na to mo kalom na to sebdi bisobi na da cheng le ave rin kanta yang mai te ringa Bishop Vesman and it's to Bishop become Naralan Chela policy such a Akimin can get on sitting up Kumiko the uniqueness Achituna Bishop Hina Bishop Vichel Amasana Altana Anatila Ko my tree Agitia Alapuji my tree Gitia Tamuku Penny
distinct symbol of bishop. Bishop ama altuma akila na ahia taminets ahile Pentecost niya najite ko agaw sinto lebang akila na kumemona altunga agaw sinto kami sana bishop teni kami matri kami distinct symbol aichi Kadinga, alam natin siya yung tapang ano bigyan, fana, kung ba tira mo siya, kung alam na kadinga. Ano na, o, itin siya, o, iti peni, tam peni, kaya, alive, kaya. Kami, service ang piya, ano kisya tayo. Tunin, extra na hili, gusto ba atop sin peni, Eucharist service, special occasion na. Hasil din, ordination din hasil din, kami po, actual pen, different embroidery, ano ito pa, kung pen, hindi ba niya, dalam siya yung gusto pa rin kasi sa hindi nga. So, ito na tam na, ano try sa pen, napasok yan ang pen. Ang hindi nga, liturgical symbol, ano kaya, kami again, pwede link to the legend, ang ito. So, pwede, Jesus Christa in anwas witeke asil sana. Kami anur na esana siyempre na kami sahi. Kacemele pectoral cross nanti keba pectoral cross tu na bishop ten cross na open. Tapos ala cross pa bite na dinawala. Pati pectoral cross nanti siya kami nila symbolize of Holy Spirit moving. Agaw siyento na symbol din na cross man pa. Cross ito sa Bishop de Abita at ang staff. Ano siya? Siyempre, dalam siya sama kipedin nga patoy siya sinayo na bukim na yan. Staff ito na saver staff bilang siyempre. Ama pen the chief saver ay taa. Bishop teaching. Chief functionary, chief saver, high priest. Priest of ano ka? Ta siya bilang pulian ni, abelang te ko na dinga kami chief ko. Mo ay chief sa kanya. Chief ko to ving chinaya jalo ni. Chief ko ay chief sa kanya. Alasa purple color itun sa laging ito na pang purple Roma. Tam purple hi pasor tingin asil tingin. Mo italam ko ta bigyan kawa. Tam medisin kawa emotion mo ding tapos. Bishop ana hi sa bangin or secret sa ito na dike wear of course ma. Na tabi ay sa nan purple. Color purple hi very unique ya tabi nila mo the difference between bishop and priest and deaconate. Pasal tangpi tel pate to akilam dan na dinga kami perpukara ahia. Pacingnya for loyalty and other obligations. Today na sampai cimele. Ya pencu kibai hom masih nale as a priest ahina. Today group ahina le. Pasal tingla Mesite hele alubo, cibai itu sendiri. Alubo itu sama atau parpor kara ikut parpor alubo. So, mesite ahina ikut jasa. Hei, kaje mo berbogo mo tu ko berciro dia ini ta sangkat masanga apostol tein tapi bangga itu berani kita hije. Pas jadi Yesus kan cinta bangte arote cema. Bukan ni bukan. Tu kami peti. Sahin. Pas jadi tamnan besok despen si peti. Besok si ini jangan lupa jadi mun izongle. Tu kami ku isim nak peti. Lacel
Bishop Aman Salam kung pida imo si ta zen zen le ana hilai thalo ichi ithei jing ma Bishop cross open zone ka chama kan mo oban chi ting zone bilo Bishop atum de ne san ne ke no boga chi a mo chi thei ram lai in ne na ama ya ta pe ni MLC lo in 1,000 years before Al so ka chema ka pen Lutheran Ampite jong to chu ana pi pi ni na to ti mai ni le te to tung su ding na to chen Bishop consecration bona ang ne ding na to chen ni Bishop hi zo Bishop kun hian na hi zo chen ni Bishop uniform sil sa na to of Bishop moderator upane ken thangle Director of Ministry level ne khalamilu in silsana ang niwa to chele ama kana to pati na pa ki was nai le alo bi ko to lo chele ma so chele ama pe acham ne che na ma pe ni ana silsana nam de ching ke kya lo tami ki kya ta ordain tan pe ordination ni lo be over his ama ama silsa lo chi to lo di chi a ban ban lo tang ge su so ta hu deputy la moderator ati ba ai de nga director KDL pe ama gaon ne sa control ne sa ai si un ama un ta ban bo ne si de nga ama zo do na ati bo de nga pa mi ko pe pi da di de nga ta cheng le bishop consecration lo cheng le Mipi apa nisam dola kang bode nga mipi kena na tiding hui na tiding hui le mipi ten in keciam hui jika cam mipi ten hui na sawe nang dong ding kami dola kang bode ni mipi ten in keciam hui jika cam dong ding kalian Nanti baik di Church. Ali bena Bishop consecration body denga unphang piang pui papa sen par am ta hen hallelujah 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 pan pi na ta hen sau khi giống gen non si jinga cheng le tu do na ang body nga aneng atong te yen na le bol te kulpila bol pe sen te nga la sen ko zong sing te sen te wa so consecration na te lo te ni to hi bol ma sang ni pi te I bo ni ni che ni Christian tu ni te ni asom group le to ve assembly le palai te ni MLC dan zuya so ke lam kai din te hi zuya tel singa even kum do ke ama hi ta even kum do ke MLC dan zui in hatu pol pi bishop dinga MLC asom le ko ve angol assembly pasil mi pi te Dedi nama ate nahi na to tam biso nahi na dinga pasien de na mga pilbang ta hatu ma kisang di ni ta manin e pitai tam na mai ta na ki ni ka nahi ama to na to ni dinga Welcome to here. Bishop na se ku Chris baka tingai niam kia khantanoi pon zana lam kai hi pol pi mi te lam di hu pasien dei bang makai ding hi tam Chris in na se ding han na hi chi na ki thei che nei
pasien polpi te mapuitu din nahi ta tasa le hinda nele dona siang ko le ham le pawa filbang in pipite eton ta ding kahin me pipite eton ta ding in kahin ding chi nagi chiam me kahin ding mau kon ke yuban ti la i MLC hatom na sepi pastor te upate le vai hom te to ki vai hom na pilbam ta vai hom ding a na sepi te hatom te lungkia na la tsien na kasem si ding hi chin na chiam me pasien mi din thei to kaswa ding hi MLC ki pui boi na dan no in khen tom nei lo in MLC moderator tigel le director tigel to kitwa in Paul P tu lengi section na ding in ke to persoding a ke mamimal me na ding Paul P tu to in kaswisi ding in kasem si ding hi chin na chiam me pasien panpina kanen ding hi pasien le dunia hingi ko mi pite masanga biso pan le mokona ginun ta sem ke in na thei na le na bol the na ting to ol pi ki pui hoidan dung zuya sem ding le hatum se na ding ba ma bol lo ding le pasien na le khovel na sai khom lo ding chin na ki chiam na me pasien mo komin kapang ding hi Ngamoin lai sen ko pan sana hatum kiem hung pui di ani na tapi muna lai sen ko alma pasien bu ha kun lai sen ko ni ma lai sen ko tunga aku ingam in kanwa am sui di ha pa che ta mi pui ten ha ko ni Anwa Muzui Maila Kema Reverend Kubdo Kenin Dunia ki padin MLC Bishop Din Mulladin kahita Pasien hatum polpi te adingin kaginom dinga Kema de nabang hilowin Pasien de nabang le MLC Constitution bu bangin hatum vai ka hom ding hi chin tamilai sel to tunga kapun ngamin papasian taba pasien le hagaw sel to pasien minin kaginom na kachiam hi mapa bilang pulien biso bidingin aginum na ta kuising tahen mapa na siya mizen lai sel to din abanga anak kecil tak mawalin. Kemudian kubdo ke nakut nuzailen mangpan semting bisop dingin kakimentahi ci esanai nakut jelam paselmi pite masang dingin latomin. MLC polpi tune na ahing pia dung zuin tuni January tarik som nila kat kumsang nila som nila inin MLC bisop hidingin kahing sensua kahing koridor taa mangpan assembly ma koidor principal Kema Raven Dr. Skema pasien le at komite masanga dunia parama bisong hidingin pato tapato hagaw siyang tawagin kapo tahi
tuin ama bangkum sana ini masani ama Bishop Gam sil sabdingin moderator le director ministry pin kecil Bahaya. Gocengin apa enggak apa enggak verbal aja sedikit aja cuma Gintar खेला अभी किसी भागा क्लॉथ काफी मजे लेकिन होना ना kemudian muncullah kami prosku besok hiding ay tajen besok tajen kami pros osna tumpinga tu dia para tema event auto skema besok ini amaku presiding besok hiding hita hicia mipire pasir na sama ku ahin musuin tamna Asian ding luku cebe bai kisan kai yen chen ta tami ko besok mo ko din tu ahin na kya para la hin amato ahin ama dingkum sana kang ne busunin kasepi